Ech ginn an Mammographie. An du? Wann Dir tschen 45 a 74 Joer alt sit, sollt Antwort ja sinn. Wusst Dir, dass an der Moyenne bei tausenden Ersichungen am Kader vum Mammografieprogramm zu Lützeburg 6 Krebserkrankungen festgestellt gin? Wie war das de Mammografieprogramm? Et ass de nationale Programm fir Brustkrebs-Screening zu Lützeburg. Frauen tschen 45 a 74 Joer sinn angelöden, all 2 Joer eng Mammographie ze machen. De Mammografieprogramm huet viel Vierdeler. Mammographie gëtt vun 2 Radiologen analyséiert. Das Lektüre erlaubtet 25% méi Krebserkrankungen festzustellen. De Krebs gëtt an engem méi freie Stadium markanter behandelt. Eng besser Prognos bedeit dem nur eng manner belächtend, méi kurz a méi wirksam Behandlung. Den Ersichung gëtt zu 100% vun der CNS iwwerholl. Och wann Krankheet sech oft oni sichtbar Symptome verbreet, ginnet bestimmten Zeechen, déi Dieren ersiche losse sollt. Kniet, Knuppen, Schwellungen an der Brust oder ënner den Ärm, Veränderung vun der Form vun der Brust, Retraktion vun der Haut oder vun de Brustwarzen, Rötverfirwungen, Ödemen oder Orangenhaut, Aufsonderungen vun de Brustwarzen. Die Mammographie ass die beste Ersichung fir Brustkrebs festzustellen. Aus diesem Grund as regelmäßiges Screening umso méi wichtig. Weiter Infoen iwwer dem Mammografieprogramm fand Dir op mammographie.lu. Sech teste losen, heescht all Chancen op senger Seite zu hunn.